Okay, you're still with the Four Decade Duo with our program at kami manandito lang po 97.7 Sweet Radio. Nagsamihit nga talaga mat. Kat kung nandagiti pagayam tayo nga DJ Balasyo tao. Kung na ilak kuman, dakal nga iwat ni Bakat. Hindi mamardak na ibang oras tayo amin karuba around the world. Kangrunaan, kada kayo nga duwa manong June kanating JM from LC Bergonia. And here's another greetings. Can you please greet the Ruiz, Osorio, Engalan family here in Michigan, US of A. We are having our annual family reunion as well as remembrance of our late Lola Theodora Winodoring and the late Kapitan Jacinto Into Ruiz of San Sebastian Ramon Isabela. Kung na continuation na greetings to Tita Javita Engalan and family, Hermin putarong spelling mo nga may na po ating Koreaner. Herminio Osorio and family, Felix Ruiz and family, and the last Clemente Ruiz and family, all from San Sebastian Ramon, now all in the USA, having annual family reunion. Can I request any Ilocano balse will do? Thank you, and more power ko na ating Rainier Ruiz nga di Jaya, Maryland. Apo ko nalpas mo tan iti Ilocano portion lumampay kastakat. Sige mangtad kami pa iti may isang Ilocano nga sonata nga morayag pa ni Jan Marta wamot na pambiit Jeruara. Okay, mangtad kami damdama iti may saping nga balseng agpaay kada kayo nga agre-reunion tatadita apo US of A. Kat sabi ko malagi beauty San Sebastian. Actually, agkaroon iti fiesta iti San Sebastian. Ito no May 5 sa Dejay with their first Cariton Festival apo. Kat nasaya at no dati participation di kiti damdamagan ni Sir Nick no da tigigta. Ito no May 6 tirabi. Diklang mo no adang. Sakit na te patog. Tika mo awisin na ni Bigoy. Ay kasi kayo nga ro Dejay hanga ni Onyor. Kasi kayo nga ni Jerome. Ano ba ni Cristel siguro. Nagiging dati nga banda ti Jet siguro. Diyan mo, diyan ka mo, ano kasi anon to? No, awan ni schedule ta. Supay, okay nga Rod. Aga paay apo, kadagiti Ruiz family, kung ano tatay, and honor and all the rest, apo nga agre-reunion. One more request, Kabsat June and Balong, kablawang man ni sister-in-law ko ni Manang Lisa. Hello Manang Lisa, kabal. Thank you. And for your monetary support, iti naglabas nga medical mission to FDD. Also naman si Josie and Kumari Cathy Tabile, my BFF, Irios Agbalog and Cynthia Rambo. Please play. Tagapulot. Pulitipot ko na. Sorry, tagapulot ko na, di ba? Okay, salamat Manong June sa greetings makakarating ang tungkol sa fiesta ko na. Okay, in behalf of the ano tayo? Cariton. Mati adati awag dito wana adati ko adati awag dito ka piste committee nalipatak ti awag datan Pistejos, oficiales de Pisteno, committee de Pistejos, kung ano Fiesta. Committee. Okay, in behalf of the kung alanginan na committee di Fiesta dito San Sebastian, yawat me di advance thank you iti family iti Ruiz, ita apo Amerika. Kada iti ngorot di sonata, may paisa, mamimpinsang malangin, dating nga sonatan. Agur ko takitan taman daday pulotipot nga. Request ni Kapsat Cathy. Oh, dati barbaron sana beso asido. Dapat may isa, sige, Manong June. Meron tama? Dama English na kanya na. Okay, nga Rod. Aha. Bumal si amin, apo nga tumtumgeg. Denggen mo biyag ko, denggen ti ibagag, ay ayaten ka, kasta kamet kaniya.
naritan na giniling. Dinggem to'y gutob, gutob to'y puso, awagan na ka, dinggem ka din ala. Umay kat to'y sibay, puso umay payapay, tapnon maapapan, iliw kan sanay. Iliwet di ka rin yuni, ayat di damdamun, tinairot nga rako, abuyugan tiyas asog. Iliwet di agat na samsam, itngem tagapulot, asabayan tiap apro sa papiras di bukbukot. Iliwet di areng-eng, magtitilig itilapayag, umay kan nubiyag ko, mailiw ako na iken ka. Denggem mo biyag ko, denggem ti ibaga, ay ayaten ka, kasta kamet kaniya. Denggem to'y asog, iliw to'y pusog, napayag lang idin, naritan na giniliw. Dinggem to'y gutob, gutob to'y puso, awagan na ka, dinggem ka din ala. Umay kat to'y sibay, puso umay payapay, tapnon maapapan, iliw kan sanay. Iliwet di ka rin yuni, ayat di damdamun, tinairot na arako, abuyugan tiyas asog. Iliwet di agat na samsam, itngem tagapulot, asabayan tiap apro sa papiras di bukbukot. Iliwet di areng-eng, magtitiling itilapayag, umay kan nubiyag ko, mailiw ako na iken ka. Iliwet di ka rin yuni, ayat di damdamun, tinairot nga arako, abuyugan tiyas asog. Iliwet di agat na samsam, itngem tagapulot, asabayan tiap apro sa papiras di bukbukot. Iliwet di ka rin yuni, ayat di damdamun, tinairot nga rako, abuyugan tiyas asog. Iliwet di agat na samsam, itngem tagapulot, asabayan tiap apro sa papiras di bukbukot. Asabayan tiap apro sa papiras di bukbukot. Okay, kas kadawayan ka Aruba, data inti may kalong paset, iti programa tayo na pauluan at kami manan, kaya tigit ison sonata po, sonata ng kami rukri kada kayo at haanan na po nga Ilocano song, iso nga Dagiti agri-request iti Ilocano. Okay, next time po. Ayan, gusto ko magkinikapsat nga Connie of Hawaii. Naku, kapsat ko na naimbag nga Malam Manong June and JM. Request ko man tayo Baby Kinineneng or Jay non-stop bus ato karyo. Salamat Manong ko na ni
ading akani. Yan, kat apo padaanan da kami, da programa mi apo dita Honolulu. Every Wednesday, 12 to 1 p.m. apo, entitled Adda Kami Karuba. Apo, naadaw mo lang, dyan di pa ulo di programa ito yung Adda Kami Manan. Kaya lang kat, ada pasit twist na Adda Kami Karuba from 12 to 1 Wednesday apo data in the afternoon over KPRD Pinoy Power Radio 650 AM Honolulu, Hawaii. Ayan, kota barbareng makansyon ta ijitan tong kansyon na gigi request da dagi taga Hawaii. Dapat may isang oras ko na ni Bayaw Joseph na imbag nga ba yung I mean, nga sang karubaan. Na po ako man ni Nanay Darlene nun niya. Uwantatay, adatatay, agpukaw-pukaw. Siyempre, rabi ti Jayan. Yeah, of course. Baga Torgan. Agor ka ta kitang tamaan na gini messages ito itatamot ti nagmensahe kanya personally. Personal message nga talaga man. Okay. Manong Junin Balong, kablaw man na kami man na ti company mi nga umuli jaya San Lucas Simbahan si kayo ti dingdingen mi naragsaka. Maawan banog mi kablawang kayo ti Happy Easter to all. To adding you Sonia Castillo Santiago of Italy. Deta nga Rod and Manang Esther no online katata. Thank you very much for sending me this card. Celebrate the resurrection of life from Kunana dito. Thank you very much Manang Esther Calibuso of Madrid, Spain. Talagang international talaga international, yes, international kon atay ako nanta na bagang malam yung Uncle June kani Manong JM pakikan tayo man da sunatang if you're not the one can Boulevard is Mayit Miergas ti San Mateo Mayit Arod as requested by ay natin yung nag-request tayo by Elsie Bergonia ate man home ni Michael Bublé sagot ko katigitipatak nga ada dito ganggan na kapagilian ko na thank you kung na ni ading Elsie karod da ito yan ti sunatang may paimi kadagiti tattaong awan dito sipay ti pamilya da dagiti addayu kadagiti ingutan da tibiyag nga adda namnaman nga agkikita tantumanan by means of this piece. Tayun ko na yung arod. Tayun sadyay. Isabela. Another summer day is come and gone away in Paris and Rome, but I wanna go home. We'd be surrounded by still feel all alone. I just wanna go. Oh, I miss you, you know. And I've been keeping all the letters that I wrote to you. Each one line or two. I find, baby, how are you? Just not enough. My words were cold and flat, and you deserve more than that. Another airplane, another sunny place. I'm lucky, I know, but I wanna go home. We got to go home. Let me go home. 'Cause I'm just too far from where you are. I wanna come home. Once again, kadagiti at tayo ako, kadagiti pamilyada. Mayat ka timsong dahil may isang arapa bueno, hoping to be back home again. And I feel just like I'm living someone else's life. It's like I just stepped outside, but never
everything was going right, and I know just why you could not come along with me. This was not your dream, but you always believe in me. Another winter day has come and gone away, and even Paris and Rome don't wanna go home. Let me go home. And I'm surrounded by a million people. I still feel alone. Let me go home. Oh, I miss you, you know. Let me go home. I've had my run, baby, I'm done. I gotta go home. Let me go home. Anak ko naman. It will alright. I'll be home tonight. I'm coming back home.